Bab 248 Riyadus Salihin dash 1. Bab dambugal ngal ne wiyeten addikr jantore ko jantorte kon inda Allah inda sabahi kasanga wiyetugol wal masayi e ka niɓɓugol. Andi no woodi adkarji tawɗi ko watte ɗi tun ilal abad, leer be ɗi waɗete, leer be no landa ɗi waɗe. No woodi adkarji tawɗi ko waɓɓutu majji heeway, mi mana yiɗi mari sa'i, si on ɗon sa'i feƴƴi ɗi waɗetake ha on sa'i hewta. قال الله تعالى لا دال وذكر ربك جانت إن جومان في نفسك وونك ما تضرعا كيانك نقول خيفة ودون الجار من القول هندتم بالغدو بالبن والعسال عند نقول إن أذكار جدهم قوة مجيئون ولا تكون وتعالاتنا من الغافلين جاء ويل سندتو برونك قول وقت قول إن بن بإكي كده. قال أهل اللغة إن بحالة من واو بحالة فيرو بحالة من إن الأنصال كويتي كده جمع أصيل وجمع كي كده وهو ما بين الأسر والمغرب وحق للأنصار فتور. وقال تعالى على ذلك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال تعالى وسبح بحمد ربك في العشي والإبكار. قال أهل اللغة ينبلك بنبي العشي كي كده ما بين زوال الشمس وغروبها توسر حق للدرتو نانجين امتغونجين. وقال تعالى في بيوتهم من درتو لأذن الله يلا يعني أن ترفع عند أنت مهي طونه ونجول إليه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال متورب لا تلهيهم بسوق الانتاج تجارة جلنكاك ولا بيع نانجين عن ذكر الله جامع أبو الدرداء. وقال تعالى إنا من سخرنا الجبال من دلتي بلدين معه ندماك كانكو داود يسبحون يسبحون بالعشي والإشراق. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال كلويد حين يصبح سانغا ويتة وحين يمسي سانغا نكبة سبحان الله وبحمده 100 مرة لا بتامدر لم يأتي أحد يوم القيامة هيغوت أرويتان يندرنغال بأفضل هيغوت أردويتا كبري مؤسل ما جاء به إكو أردتكم إمون إبراجي إن جردي إلا أحد سيونا قد قال ويقول كلمة لما قال صفكو ويكم أو زاد ما بيد كون من تنغري سبرو يا إمو ما صفتا إمكو رواه مسلم. وعنه اليتامى ما قال وجاء رجل غوركو أرنو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من أقرب من مهورالي قدوني يار لدختني البارحة يا رسول الله ما لقيت مهورالي من أقرب إمور يار لدختني لفؤدي لن البارحة أو جمع في إلده قال Selaɗo jaabi ama law qulta amma sawino hina am sayta tumande ni ɓaynoɗa awudu bi kalimati llahi tammati mi woldiri min molori ɗi konguɗi Allah timmuɗi min sharri ma kala e kala bone mo o tagi lam tadurroka nden yaare nde lorratanoma hay fus rawa muslim. Ya rasulallah ma laqitu woodi e komi fotti ma on wona ittintinɗo so woni mimo nafiyin hara yewtere nde nanotako ma laqitu woodi komi fotti min agarabin immorde yaare la dahtani wallahi nde poɗɗilan nde fiɗilan albari hata o jemma feƴƴiɗo ɗo en faami kane laaɗo maki noon sa wolnoɗi konnguɗi ɗo fewdo niɓɓayno hanki nde yaare lorratama ko andigol en wolugol o adkar ɗo ko jiyaɗum e ko dandata goɗɗo e boneji ɗi jemma. wa anhu ƴettama e aba hurayrata radiallahu anhu anin nabi ko ƴetta en abaji allah sallah sallam annahu no nelaɗo kana ɓe laati kay ko ɓuuloyɗe makano ida asbaha si weeti allahuma bika asbahana ko sabu ma min weeti wa bika amsayna ko sabu ma min niɓɓiri wa bika nahya wa bika namut ko sabu ma min wurirta min maya wa ilayka nushur. wa ida amsa si niɓɓi qala maka allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusur imanaki bimbi ɓe maka wa ilayka nushur kikiɗe ɓe maka wa ilayka nusur. rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan. wano ƴettama aba hurayra anna aba bakrin as-siddiq wonden aba bakr radiallahu anhu qala maki ya rasulallah kayne laaɗo allah murni yamiran bi kalimatin konguɗi aqulu hunnati mi wowlata ida asbahtu simi weeti wa ida amsaytu simi niɓɓi. qala nelaɗo maki ababacry ɓul wi'u allahumma fatira samawati wal ardi alima alghaybi walshahada rabbi kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa sharri shaytan wa shirki. qala o inni ɓulha wi'u ɗiɗo ababacry ida asbahta si a weeti wa ida amsayta e si a niɓɓi wa ida akhadta madji aka isa nangi placement on fi walagol kikiɗe ɗiɗo nokkeji tati ɗiɗo sa'eji tati wol ɗum ɗo ko hatta firen adkarum ko ɓay koko gasete hunjede sen fiɗi en jolkidirali yewtere nden
hara en wawata andude dakamme lokku du'a on ko ɗum hatta fiyen humpaɗo firoji ɗi wo kadi nodde ka numéro téléphone ji kono na firoji ɗi woni ko hatton jina e mum normalement kono humpaɗo wono yo noddu ka numéro téléphone ji 628 60 53 09 même numéro Selcom Sotelgi Intercell fof ko même numéro rawahu Abu Dawud at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wa ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala wi kana latka nabiyullahi annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam ɗoni nelaɗo meɗen Muhammad ida amsa si niɓɓe qalaɓe ma kay amsayna wa amsal mulku lillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah qala ar-rawi filliɗum wi urahu qala fihinna mi yi'imo himo wowla ɗi konguɗi lahul mulku wala alhamdu wa ala kulli shay'in qadir rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylati wa khayra ma ba'daha wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylati wa sharri ma ba'daha rabbi a'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibari e mawnu e bonugol nayewu andi woɓɓe kono nawyirta noon bonirta jiiɓorta yiltitorta ɓaawo ma ronkirta ko danko ɗum wa a'udhu bika min adabin fi nnari wa adabin fi l-qabri ida asbaha si weeti kadi qala dalika aidan ɓe maka ɗum kadi asbahana wa asbaha al-mulku lillah rawahu Muslim haka hatti ɗon wan Abdullah ibn Khubayb e bidammi l-kha'i sabu ko khaw on waɗa kon tural al-mu'jamata toɓɓa ɗon radiyallahu anhu qala li wi an ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra jamu qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn e falaqi e nasi hina tumsi tumande niɓɓuɗa wayno tusfi e tumande wetuɗa kala salasa marratin takfi kadi ɗo yonanima min kulli shay e kala bone rawahu Abu Dawud at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun an Uthman ibn Affan radiyallahu anhu jettama sayyidina Uthman goto qala o maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin ala ajiyaɗo yaqulu mun wiya fi sabahi kulli yawmin e kala subaka ñallal wa masa'in e kala niɓɓugol kulli laylatin kala jemma e kala kikiɗe kala jemma ala hay e jiyaɗo goto reeniɗo e ɗiɗiɗi hara o wiya bismillahi alladi la yadurru ma'ahu ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fi samai wa huwa as-sami'ul alim ala hay goto wolo ɗum bimbi e kikiɗe salasa marrati laabi tati illa lam yadurru siwana lorrata no shay'un hay e hunde rawahu Abu Dawud at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wallahu a'la wa a'lam.